बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सलीम सरमत ते तुसां दे पे सलीम सरमत यूट्यूब चैनल। अच्छा दोस्तों, अज दा मौसम जड़ा है वो तुसा दे पे कि किंज आए। रात 9 बजे दे बाद 9 साढ़े 9 ही टाइम कने इधर कुहीड़े ना ढाण शुरू थी है 10 बजे तक बिल्कुल सारी कुहीड़ आई। हुण ई टाइम भी जरा तो सवेर दे पौने 10 है कुहीड़े सर्दी दी जड़ी अपना शिद्दत है वो काफ़ी ज़्यादा है तो बाहर निकलन दिल नहीं आता। आज तो मैं जड़ा था एक कमांडो कोट पाती हुआ था कमांडो टाइप का। ये चूँकि थोड़ा जहाँ हैवी है तो मैं को गर्म रखी रहे मैंने। तो उनके बाद सिर ते टोपी अज बड़ी ठंड है धुंध तुसा जिमें देते पै गए। तो बाकी यार इन्हें जहाड़ी दे विच कोशिश की थी करो कि ज़रा एहतियात ज़्यादा की थी अपनी और खसूसन निक्के बच्चे दी ते घर दे विच जेह्ड़े जानवर होंदे उन्हें दी, क्योंकि इन्हें जहाड़ियों दे विच निक्के बच्चे होंदे उन्हें को यानी सर्दी का जड़ा हमला है उन्हें ते ज़्यादा असर करेंदे। सर्दी ज़्यादा असर करेंदी है ठंड ते उन्हें को जल्दी पीछे में समझो कि ज़ुकाम थी गया छाती का इन्फेक्शन थी गया। तो लिहाजा इन्हें जहाड़ियों एहतियात की थी करो खसूसन निक्के बालें दी। ते जड़े जानवर घर दे विच रखे हुए होंदे भेड़ां बकरियां ते माल ढांडा उन्हें दा भी यार ख्याल किया। तो वो भी जानदार हैं साहदार हैं असा जो याद है कि साहदार हैं। इन्हें जहाड़ियों कोशिश की कि इन्हों को उन्हें दा जरा चारा है तो घाह पानी जरा है उन्हें दा उन्हें पीता बंद करके भाने दे जिमें होंदे ते बाहर उन्हें को बिल्कुल ना कटे। बाकी जेडे निके बच्चे हैं उन्हें खसूसी एहतियात करो। खसूसन जेडे बच्चे स्कूल वेंदे उन्हें प्रॉपर ड्रेसिंग की थी मौसम के लिहाज नाल सर्दी के हवाले लिहाज नाल। उन्हें कोई गर्म कपड़े कोई स्वेटर वगैरह कोई कोट वगैरह टोपियाँ जुराबां दस्ताने जितना यानी उन्हें कोई गर्म कपड़े तुम पवा सकते पवाते करो। तो हुण अज सर्दी ये है कि मैं विलाग नहीं बना सकता पाया लेकिन चूँकि तो नाल एक मुहब्बत है तो नाल हाल हवाल वंडना पे पे कोई शय नहीं नरदी हाथ मेरे में ठंडे यख थी चुकन। तो क्या करूँ बाबा वो सियाने आदन डाढ़े दे गुजारी है इवें ना सी डाढ़े दे गुजारी है जरा डाढ़ा है ना सी तो उनके अगो यूँ समझो कि बंदा मन गिने यार तू डाढ़ा ही, क्योंकि सियाने बंदे ना जेरे सियाने वो कहीं डाढ़े नाल टक्कर ना घिन सन। लिहाजा कहीं भी चीज़ दे बारे जाने बगैर टक्कर नहीं घिनी चाहिए कि चीज़ किंजी है तो इंदा रिएक्शन क्या थी सी इंदा रद्द अमल क्या हो सी। कहीं भी चीज़ नाल छेड़छाड़ करने तो पहले अंजाम दा सोच गिदा कि क्या थी सी या इंदा जड़ा मतलब क्या रिएक्शन है क्या हो सी उनका अंदाज़ा कर गिदा। अच्छा इतों मेरे को स्टोरी याद आई है जो नवाब बहावलपुर अपना लंदन गया एक दफ़ा तो उत्थां जड़ा था वो शोरूम तो गया रोल्स राइस गाड़ियों का जरा शोरूम है। तो वो अंदर गया तो उत्थां जड़ा यूँ समझो कि एम्पलॉय खड़ा होंगे कने गाड़ी की कीमत पूछे रोल्स राइस गाड़ी तो ऊँ जड़े ना एक आम ये शाही समझ के नवाब ऑफ बहावलपुर को यानी कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी यानी नवाब ऑफ बहावलपुर जड़े ना अपनी इंसल्ट फील की है तो लिखता है वल अपने होटल है वल दे बाहर जड़ा ना अपना पूरा स्टाफ जड़ा है ना मुलाजमीन तकरीबन जो 40-50 बंदा जड़ा आंदा हाँ कट्ठे सारा घिन के वलदे निहारू शोरूम ते पहुँच गया रोल्स राइस गाड़ी ने। उथा वक्त शोरूम के उत्ते कुछ 6 गाड़ियाँ खड़िया हैं 6 मुल गिन के बहावलपुर जा रही थी अपने मुलाजमीन को आख्या कि गाड़ियाँ गिनो जो बहावलपुर तो उत्थां जड़ा ना शहर दी सड़क झाड़ू बधो ने गाड़ी नाल शहर दी सड़क साफ करो। रोल्स राइस जड़े ना महंगी कंपनी है उन दौर दे विच भी समझो कि इंतहाई महंगिया गाड़ियाँ हुई रोल्स राइस दियाँ। ई टाइम भी रोल्स राइस ना जी एक टॉप क्लास कंपनी है गाड़ी के हवाले लग्जरी गाड़ियाँ जो को आदि असा। तो नवाब साहब सी 6 गाड़ियाँ घिन के बहावलपुर भिजवाते अपने जो नौकर चाकर मुलाजमीन हैं उन्हें कहा कि बहावलपुर घिन वजो और बहावलपुर शहर की सफाई गाड़ी नाल करवाओ इन्हें झाड़ू बधो और कचरा साफ करके हिना पा के कचरा बाहर सटो। अच्छा वो जले गाड़ियाँ बहावलपुर आ गया उन्हें शुरू कर दिता तो ऊँ टाइम भी गाड़ियों की मालियत है ना जी बहुत ज़्यादा है
یعنی ٹاپ کلاس گاڑیاں اون تو زیادہ مہنگی کوئی گاڑی رولز رائس تو زیادہ کوئی مہنگی کہنا ہی تے وہ کچرا چاون پہ گیا صاف کرن پہ گیا تے وال یوں سمجھو کہ اون ویلے تھوڑا بہت جڑا میڈیا ہا ٹیلی ویژن وغیرہ اون ویلے سادہ جڑے کیمرے ہوندے ہن بلیک اینڈ وائٹ اچھا یوں سمجھو کہ تصویراں یا وہ جڑے اپنے ڈاکومنٹری وغیرہ کہیں ٹیلی ویژن تے چلیے تو یا کہیں اخبار خبر چھپیے یا کوئی تصویر ہے جی وہ اپنا گئی پہنچیے یعنی وہ کمپنی دے آفس تو وال یہ سمجھو کہ لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ گاڑیاں نہ جڑا تہیں مہنگیاں گاڑیاں نواب آف بہاولپور دے شہر دی صفائی تے معمور ہیں صفائی یعنی تو کروین کچرا ڈھوین تو کمپنی کو پتہ لگا لوگوں کو پتہ لگا یعنی لوگوں کمپنی دا مذاق اڑایا اچھا جو ہی یعنی یہ گاڑیاں صفائی تے لایوں نے کچرا چرا ملن تے تو کمپنی دی جی ویلیو ہے انہیں گاڑی دی ڈاؤن تھی گئی اور جی مارکیٹ ویلیو ہے وہ ڈاؤن تھی گئی کمپنی دے جڑے شیئر ہیں وہ ڈٹے گئے یعنی اتنا مہنگیا گاڑیاں کچرا وجہ چنجن اچھا رولز رائس دی جڑے گال تھی ویا لوگ آ جان کہ وہ گاڑی جڑا نواب بہاولپور دا کچرا چنجن وہ رولز رائس گاڑیاں تو کمپنی دا جڑا مالک ہے وہ بھی یعنی بڑا پریشان تھا کہ یار گاڑی دی ویلیو جڑی نا وہ ڈاؤن تھی گئی ہے کمپنی دا جڑا معیار ہے وہ اٹھائے گئے تو میں چونکہ وہاں کو بننا چاہیے نواب بہاولپور کنے تو وہ پتہ کیتا پہلے اپنی جڑی ایک شو روم ہے اتوں کہ گاڑیاں کتوں گن کے گئے انہوں نے دسایا کہ اتوں گن کے دسایا کہ بندہ جڑا معاملہ یہ تھا تو اصا یعنی وہ کوئی خاص اہمیت نہ دیتی پہلے دیوار تھا کہ شاید کوئی عام ہی ہے بلدے دیوار وہ 6 گاڑیاں گن کے گئے وہ ویلی ایک ریاست دا نواب ہے تو ریاست دا حکمران ہے نواب آف بہاولپور تو وال یعنی ڈٹھا کہ بندہ جڑا نا بہت بڑا ہے تو لہٰذا میں کو ون کے اپنے عملے دی طرفوں اپنے سٹاف دی طرفوں اپنے کمپنی دی طرفوں معافی منگنی چاہیے والو اتنا بہاولپور آیا ہوں کمپنی دا CEO رولز رائس دا اون نواب بہاولپور کنے معافی منگی کہ صحیح سا کو معاف کر دے سا کو پتہ کہنا جو تساں ایک ریاست دے حکمران ہی وے نواب بھی وے تو لہٰذا سارے طرفوں جو گستاخی تھی ہے ساری کمپنی دے طرفوں ساری شو روم دے عملے دے طرفوں سب معذرت کرنے ہیں لہٰذا انہیں گاڑیوں کو کوئی استعمال لاؤ یا نہ لاؤ کچرا نہ چلو کیونکہ ساری جڑی نا بہت بڑی کمپنی ہے لگژری گاڑیاں ہیں انتہائی ٹاپ کلاس کمپنی ہے تو ان گاڑیوں کو افورڈ کرنا ہر بندے دا کام نہیں سب کو پتہ کہنا کہ تساں جڑا تاں سارے عملے کو پتہ کہنا کہ تساں کہ ریاست دے نواب بھی ہوئے تو لہٰذا برل جو بھی ہے سارے کنے غلطی تھی کہ ان گاڑیوں کو یعنی کچرا نہ چاہو مہربانی کرو شروع میں بند کر دیو یا ساکو دے دیو سا قیمت لے دینے اچھا نواب آخیا ٹھیک ہے یار اگر تو اپنی غلطی مننے پہ معذرت کرنے پہ تو میں کل کنے نے گاڑیاں تے کچرا نہ چوے سا صفائی نہ کروے سا باقاعدہ انہیں گاڑی نال جھاڑو بدوا دیتے ہیں سڑک تے پھر جان جھاڑو لگدا ہویندا تے وال جڑے خاک بان ہوں وہ یعنی وہ کچرا جیسا کٹھا تیندا کٹھا کرے گاڑی پا کے باہر سٹدے ہیں یعنی نواب صاحب نہ جڑا وہ گاڑیاں کو اپنا بند کرا دیتا اپنا کچرا ملواؤن تے بند کروا دیتا تو والو جڑا کمپنی دا مالک ہے اون تقریباً کچھ 6-7 گاڑیاں روز رائس بیاں جڑیاں نواب صاحب کو گفٹ کی جان نویاں ایسی میری طرف تحفہ ہے وہ تسا چونکہ گاڑیاں کچرے چ استعمال کی جان تے وہ ہن توارے استعمال دے قابل کہیں نہیں توری شاہ نشان کہیں نہیں تسا نواب بھی تے ہن میں تو 6-7 گاڑیاں جڑیاں نا گفٹ کرنا پیا روز رائس تے یہ معاملہ ہوندے تے انہیں وچوں جڑیاں گاڑیاں گفٹ کیتیاں ہن تے وہ نواب صاحب دے زیر استعمال رہ گیا نواب صاحب جتھاں ویندے ہن ایک گاڑیاں نال ویندیاں ہن کراچی ونجن ہا لندن ونجن ہا امریکہ ونجن ہا جتھاں ونجن ہا یعنی جتھاں ہی ونجن ہا نواب صاحب دی 1-2 گاڑیاں رولز رائس جڑے ہن انہاں دے نال ویندیاں ہن تے انہیں وچوں ایک گاڑی نواب صاحب نواب بہاولپور صاحب قائد اعظم کو بھی محمد علی جناح صاحب کو بھی گفٹ کی تھی ہے جناح صاحب بھی رولز رائس گاڑی تے سفر کرنے ہن جڑی تے وہ نواب بہاولپور دی طرفوں تحفہ دیتی ہوئی ہے سمجھندی پی ہے مطلب یہ ہے کہ کہیں بھی چیز کو ہلکا نہیں گھننا چاہیے اتنے گال میں چل پی تو میں تو نا سٹوری سنا دیتی ہے کہیں بھی چیز کو ہلکا سمجھ کے اندر نال ٹکر نہیں گھننی چاہیے اندر نقصان ہر طرح دا تھی سکتا ہے اندر نقصان فزیکلی بھی تھی سکتے اندر نقصان معاشی بھی تھی سکتے معاشرتی بھی تھی سکتے تے ہر طرح دا تمہاری عزت وقار کو بھی ٹھیس پہنچ سکتی ہے تو لہٰذا ایویں ہی کہیں شخص نال کہیں ادارے نال کہیں کمپنی نال کہیں بندے نال ایون کوئی بھی چیز ہوئے تتا ٹھنڈا موسم ہوئے کہیں چیز کو مطلب ہے ہلکا نہیں گھیرنا بغیر سوچے سمجھے
کئی چیز نال کہیں نال ٹکر نہیں گھننی، اندا جڑا نا نقصان ہے وہ ساری سوچ کرنے بھی زیادہ تھی سکتے ہیں۔ تے بہرحال اپنا خیال رکھے سو، موسم بڑا سرد ہے اج کل، تے کوہیڑ پوندی پی ہے، دھند پوندی پی ہے، تے سردی نال بھی ٹکر نہیں گھننی، سردی دے موسم نال ہی سیالے پالے نال بھی ٹکر نہیں گھننی۔ مطلب تساں کہ یار میں بازار رہنا پیا، کون گڈا پاوے، کون کوٹ پاوے، کون سر تے ٹوپی پاوے، یہ دیکھو میں ٹوپی بھی سر تے صحیح کا نہیں پاتی کھڑا، سردی اتنا ہی بس میں چاہ کے میں پا کے دیا سر تے، ٹھیک ہے نا۔ تے لہٰذا یہ جڑی ممی ڈیڈی یہ ٹینشن ہے انہیں دیوارے رکھ دیو کی تھیں، پراپر گرم کپڑے اپنے آپ کو پو، بالیں کو پو، تے پھوت پھات چھوڑو انہیں دیوار۔ نوجوان جڑے خاص کر رہے میں ایک قمیض دے وچ اپنا موٹر سائیکل تے ودے ہوندے نا، تے انہیں کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ موسم بڑا سرد ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے سی۔ اج دا ولاگ اتنا ہی، میرا دل لگا پیا کہ تو دعا سلام کر گی نا، اج دا جڑا موسم ہے وہ تو کو دکھا گی نا۔ باقی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ۔ اللہ حافظ۔